truck bike lapen auto phan ke patong pona jok bang kethom apran kedam koila mati arlong rupat high school non puanta boundary wala velang dhenteng ti arong along kedo Sri BTP Durga Than ningkan kethom ke chok yagya mate joy go lapen kirton ki bipon Kedam pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar jik tha bertang ton pen. Dipu thanang kang Birla Hindustan Petroleum BUC adung ihum AMA 7017 atrak bike lapen auto phan kapatong pona jok adimaklong along amat bang kethom apran kedam Dipu pen manjanat kedam bom atrak men tewartong thek thia jok towarari pasang kok bike pen tara langsu tinialia nat pen kewang bom auto phan patong te kang rai lupusi ke thek dunlong atum pen than pachini pon kopai ke lang no jok dipu tok biarta ingkoi ra kethom Dipu Forest Protection Colony ke do abang phu Gobindo Brahma arta ingkoi ra pho dipu bithi phanga sor lapen Subas Malakar arta thongke bra pho Birla sor bang ke thomatum apran dam nanglo Bureau Report 365 News India Nilip koila matia long kedo arlong rupat high school non puanta boundary wala velang jongpon mi school ningkan suri kreser kebra troxia ningkan hawar arlo school mate ka charlia dima kenang sot pu mathapen bor isi kimrang ponlo lapen labang so school munit ke man pon ta do olo powai phit seta aphong boundary wall proposal jogdun seta labang so school wall chepalong dun thek thedadlo labang so high school wall ka via jok bi chainong sita school asai hem averenda huyalong phiing kang lapen pater tekang thep titi la so jok ahut pen ahut osumara tuma phan men lothan pon long phit phedet titi pu Pini 365 News India Karbiang Long Network apherang ke Mosasteron arlong rupat high school along ke humrida mahut headmaster pen thanang pachini dun adun thu class teacher pen chithan chimum chingwai chingsai pon eta phi osomara tuma phan scholar ni pachi NC school kapawang jia phan puthot than pachini dun thu Nilipen Mosasteron 365 News India Langhin Howard henteng tiarong Durga Than ningkan kethom kichok kirton pen yagya mate joygu ka pedupon labang swasai ni thoma pharman pathik pon lapen pinian kyang dungti pon si mesen pen pachun pon mahayagya mate joygo jalin pon dokmoka bura gohana kurusara hin pensi jalin pon pu pherang ke phan than nang pachini dun adun thu COVID-19 na putha karju pon ahut nang ke thak dun ke pena pen ke ghontaing siangbong bang inkoi pena kile ke thanar lo asai kardom kardi punon mate se kache langpon punon chakpon thek thelo lapen sulangdo ke kroi ponara ta phanta 365 News India hin pen than pachini pon Samilang Sopen Mijoram Hanse 365 News India Pini abirta gala puan se kangton iglo ajo ke me Kedam